Пайбатне дешитірмір. Абла бұзан бірін батыра хақлығына. Палаштар архаумба паян бірін батыра хынара. Шене шубашкарды иккемеш, бәдемешле пелю параган вадам шкул, чаваш чилги верендегене, тада жаванбегех, пәдем рашери кемел калем гран-при шенгережи Оксана Разиновна Ильина. Оксана Разиновна сывылсын атпырзире. Иргун булдар, хақлы телегурав жезем, иргун булдар парнеде. Чималдана Оксана Разиновна сире шивғарза келеген уяв ячепе, чаваш чилги күні ячепе чундан жеререн саламлат бар. Халя Идузем батне пачекен кужар. Оксана Разиновна, мен хистерига сире чаваш чилихибе литература учителя пулма. Тюрех палатмала верендеген жевыл шамалмар, шавығытрах выл пархадарлада хизепля. Мен пачекренех эбе хамги алда шуралныскер, тван чаваш чилиене, унын илемлігібе свайланна. Атте ане чавашла калажать. Кугамай, кугажи, азате азане чавашла илемлі калашной палах илетті. Ялда шуралза юснескер, Шубашкар районче, Кодергасы ялінче, ебе шурална. Ялда, вренне бешанбада, чаваш чилгивал, перемеш чилге. Шкуда врендегензем, чавашла илемлі калашной палах манай илертне. Шкулда врене жүхне, хамчынақ лайық врене, пилік балы зембе, медальбе, вешерім врене шкулне. Шав вақытрақ, врендеген зен, ұжы күмілі, остын бама пілні мана пиде илетірі. Врендеген профессине сулаза илме, мана везен ішчендігі, пулдарулығы, осталығы илерті болмала. Палах тыван чергевіл, чишевіхе. Чын малдана хебе, пушлам шықласен врендегене специальностіне алла елдім. Бүже ғажасынбе әшлеме или көзікларақ, шағынбада візембе ховюсе бұрадын. Кайрақпа вара, иккемеш пілуде, чываш черги врендегене специальносте илме бұлдардым. Оксана Разиновна, камбыл врендеген, езір чаваш чергене врендеген панхикуна бұзашледір. Шак черге, шак әже зудазын бесіре камда бұзын хистені же? Шапла, езір шерін билік шол ажазыне врендедер, терес воспитание парасы шре байхурадар. Вуны шул кушу менче пирін врендеген. Камға вал врендеген. Врендеген вал иккемеш анне. Аннене еплерек юрадат бар. Унын самағызене еплерек хитлет бар. Шанвеких ебір врендегене де итлет бар. Унын остынебе, унын кымылебе свайланат бар. Шағы балақ мана илертме пулдар аймаря. Илертме пулдар же. Эбе хамын тыван школды, толи хурас кенче, вадам школды кашны врендегене тавзымахи калашын. Мәжін сезен візем мана хавғаландарза, шулран шул, остын барза. Пызык шая житме остын паджестезе галас келет. Пызык тавзымаге взене. Кашны врендеген рен кышта хилме булдардым. Бүдімбе пуштарза, аслы бөлі үлзе, хамда врендеген пулзатадым. Но Оксана Разиновна изир урок сине вое евер, юрлазада, ташлазада, шабығытырақ чаваш халық елы ергізене веренце, ажазыне ожа, хывза, шақынбали қадірленедер. Онавали витха калех вғыт кирлі? Паллах. Вғыче кирлі. Ширымдывады зегет? Пуринде ширымдады зегет, шабығытырақ ширым білікміш сегетіне де тупма бұлдарат врендеген. Мен қалазақ варас келет. Врендеген шкула келзен, теория күн аппарат болсан, балақ ажазене қызықландарза яраймаст. Ман шутпа пирін тыван челге предмет хынемайт пити интереслі. Мен жындезен ебір шак урок сенче тыван халығын челгебе күна балашмас бар. Ебір хамырын күржі халық сен челгебе палашма да майду бат бар, танлаштарат бар. Шак танлаштару палах вал, юры кевере, тажыра. Терлі сывызенже. Вайегулара. Ажазембе юрлаза, ташлаза, урога иртерет бір болсан, бізіне интереслендерзе, қызықландарза ярат бір болсан, палах ачан интересе тада да хабартланза бұрад, унын віренес күмілі үссе бұрад. Шак бұл палах
мандран врендеген день кына келмес, аша амыжы зенден де келет. Аша амыжы врендегене хитеплет юрадать пулзан, ачине ослыдынны тывастет пулзан, врендеген мингаланыне итлезе, пір шайра врендеген бе утма дырыжать, апла пулзан, тыван челье пурнышыра кирлине онланза, хын пепкене ачине, шак тыван чельгене унын тыван шыржывра пурынаган, халахын елыр гипе палаштарза хыйди бұрывал. Ага, вот Оксана Разиновна изер кунда палартыр, аша амажын жинде нумай келеттезе. Кунда не паларсақ вармала, халя, ажана чыбаш черхи верендесі, тада вырысла верендесі, бұл аша амажын жен келет. Вот шавынбада, сирін шкулда, шакшыны жыбаш карды, икіміш подемішле пүлі бараган вадам шкулда, ытларах ажазем чыбаш черхине зуйлаза елеші, тыван черхи верне, е вырыс черхине зуйлаза елеші. Виже шулкайла, и бір школда вишер зегет тыван jelgeni врендет темірчі. Балах, онда суйлалва саманцем болманчы. Халі вара, пушламыш класа келеген ача, амышы бе, яшы бе, вал тыван jelge не вренес, евренес, марыне суйлаза елет. Балах, ку удым вал, ман жутпа. Школа келсен пушланмасть, ача садынче нех пушланать. Ача садынче эшлеген, врендеген, тыван jelge пурнышыра еперех кирлине палыртыр болзан, өзембе чывашла юрыкеве вренчет болзан, шак малашлах пирин шкулда. Балах пирин шкулда тыван jelgene суйлаза елегензен шучы нумай тезе галас келет. Паянхи куна 90% ашамыжы тыван jelgene суйлаза елме бұлдарад. Шавғытра галаса варас келет. Візен шучы пригі жолдан ешланзақ бұрад. Мен жандезен врендекен хыйн кымылы-бе, сыбайлы-бе, пулдарулы-бе, осталы-бе иліртме бұлдара декен. Апла бозан тыван jelgene врендесе врендеген алын жетесі қалас келет. Шады шавынбеке қашамы, жын алын же, вот сирін школда бара, мәлірек чельге ытлара хузаланатқа чавашла қалажашы, евырысла қалажашы. Қаласақ варас келедінде палақ паянхи куна вырыс jelge ытлара хузаланат. Ширин билік шул, иккемеш бұдам школда врендедеп. Пинде дұғжер дұрнултымыш шулда, шак школа аслы бәлі үйлінегі шынебе врендме келдім. Ша вғытравала, эшлеме евр дарақчы, мен жіндезен вреню пособезем, книгезем шукчы. Каш серен алыба кашны ачавали ширза хадерлеттімші. Ша вғытрақ қалазақ варас келетші, візен пелес кымылы, вренес кымылы пызыкчы. Мен жынға, мен жіндезен тұғырвын намыр шулзенже, пирни хулара ялдан келіне ашамырзем нумайчы, шимезем нумайчы. Візен балақ келізенже чывашла қалажачыш. Паянхи күна вара шимгере ытларақ вырысла қалажашы. Шанбада чываш jelgene ытларақ візем школда елдеші бірне жазем. Қалаза ашамырсем баднеде шагынбек сымақпа туғас келет. Езер чываш шержывенже бұрынатыр болзан. Чываш jelgebe, тыван jelgebe, хывырн, ажыр, аннер, аслан бжыр, тада башлазыр, jelgebe, шемгере калашма анваданыр. Мен жүхлі нумайрақ ача jelgebелет, шам жүхлі асларақ. Ағалден марынде пирін аслы врендегенемір Иван Яковлевич Яковлев калазағы варны. Икі jelgebал, икі ос, вижі jelge, вижі ос, апла болзан, ослы болма анваданыр. Шынақтан педе кымыла үлден зымақсы. Оксана Разиновна, езер падем расширик кемелі калем гран-при шиндері жи. Шагын береде калыз бардыр ашы. Мілерек конкурс.